Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin sa nga pada. Manibod dito yung Nemars Studio. At to'y manin na sumangbay ti programa nga na Pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parigot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya nato'y manen ni kasin nyo ayong Yong Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumet ikan iti balakad. Ayan. Okay, iti deti nga gundawa yung tinga ruten tengken mga kasin ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni pagayam nga Narding iti Quirino Province. Sagudahin ti surat ni pagayam nagpailinged itinagan Narding. Dear Kasin, sakbay man nga inak ibinsa-binsawen o binsa-binsaen nga salaysay nga iburay ko na kuman iti pakasarita akasin yung idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga agserserbi di Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak di padak nga dumdum nga kinagbibuya di dito nga programam nga pudno nga makaliwliwala unay. Ilinged naklatan itinagan Narding. Naawis met tiriknak kasinyong nga mangibinglay ti pakasarita sipod ta iti agdama at da iti mang burburibor iti panunot ko. Ada ti aramidak ada iti mapaspasamak nga magustuak unay ure no amok nga basol da ito'y. Iso nga nagtaklinak iti programa yo tabareng no may kandak mo't iti balakad. Ket maamuak no nyamot ti kapanunutan nyo. May papanidideti nga ilanad ko nga problema. Dua kami laeng agkabsat keninato. Ulila kamin iti ama kasin yung kataltalo kamin kadananang ti agdeden na. Naggapu kami iti narigat a pamilya ket gaputa saan nakabailan datatang ken nanang ti nangisakad ti panagbasa mi ngagkabsat. Sakit pimusay na iti tatang. Kapilitan nga nagsardengak iti panagadal ko. Naitantan day di arapaap ko nga makaturpos iti kolehyo. Ayat ko lang nga matulungak ni nanang amang isakad ti panagadal mo't ni nato. Ni nato nga adingat. Gaputa siyak ti inauna kada kami ngagkabsat kasinyong ket siyak ti nagsakripisyo. Tanu bilang laeng ket magunod ti kabsat ko ti arapap na iti biyag. Mabaen iti tulong ko. Kasla kon tumetlaeng natunoy wenno nagunod ti arapaap ko. Iso nga nagtalinaedak iti trabaho iti talon. Ket inananusak ayat kula nga mapagadal ko ni nato. Auray no na isakripisyok pa'y ti babae nga kakaisuna na magpitik iti puso. Wen kasinyong gapo iti saan ko nga panangituloy iti panagadal ko ket nagsina ti dalan mi ken ni Blessy. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho iti talon.
Kaasi ni Apo Diyos nakaturpos ni nato iti kolehyo ket naadaan mo't adagos iti trabaho. Kasta unay ti ragsak miidi kininanang nga ti amumin makatulong motten ni nato kada kami. Ngem nagbiddot kami kasinyong tasipod idi addan trabaho ni nato ad-adamot nga nagbaling nga sakit ti ulo mi. Anupay kaano nga no kaanupay nga nakapagturpusen ijay met nga naaddaan iti bisyo. Ijay met nga naisungsong kadagiti barkada na kanayon nga makainom iti arak. Ngiminan anusan mi kininanang tabareng adan tumadlapag balbaliwan na kunami kasinyong gaputan na patig kanyak ti kabsat ko. Inkalkalawak mo ti pasensya ken kuana. Kastamoten ti panang patibker ko tinamnamak nga agbaliw tumatlaeng ni nato. Kasi man nga rod nga rugyak ti amin kasinyong idi ta masansanen nga maladaw nga agawid ni nato. Takalpasan nga agapoy ti trabaho na agdiretso kadagiti barkada na ket mapan makiin-inom iti arak. Ay na, Barok. Anya nga tanong, saan tan nga orayan ni ading mo? Nang? Mabisinak una yan. Alagad mangang kailatan na nang. Uray klatan ta. Panggap ko pa nga kasarita. Apaman nga makaawid. When angem saan ka kadi nga mabising. Nagmalmalim ka nga nagubra di talon. Saan mo't pa'y nanang? Adada nga, jak tumad lang makapangan. Saan tumad lang nga natalgad tiriknak. Ngay unay mo't nga minda ito nga naton aya. Namin anok mo't nga binagbagaanan. Supay ananang. Hanggat si ka ba raw? Kumusta ka ngay mat? Ha? Kahit awan ka diti plano nga agasawa mat. Kaslawan iti panunot ko daytan nanang. Anya? Katubing kamot pa'y baraw. Amom nardeng. Namnamaet idi. Nga apaman nga makaturpos ti kabsat mo iti panagadal na. Asi kasumot tabukod mo nga bihag. Angem saan mat? Adda kalata iti talon. Kasti ko naknanang. Kasla na po kawan na naman pinsan iti panumot ko dahi nga banat. Saan ka nga agsao ti kasta baraw? Ay na. Unaan na kapay takabsat mo. Ha? Lagad ba banyo lataan anang? Ulit adamot trabaho na. Ang sakbay kumamot nga agasawa. Dyan na kumapela tabisyo na. Wan matkit di ah. Kit may ibagbagak mat kang kuana. Bareng kaday ito nga, addan kaayan-ayat na, kat agbaliw nga agpaison ti kabsat mo. Ha? Anya ti kunayo nanang? Saan ka di pa nga naibagaking ka ni nato? Nga addan kaayan-ayat na? Wan? Saan mo't pa nanang? Ay kwa. Nabiit pa yung imbagana. Ti amo ka kat imbagana kingkan. Ti amok no impudno na kingkan. Awan mo tinibagbagana kanyak nanang. Taman manumot ti gundaweng nga makapagsarita kami. Tano sumangpet. Matmaturugak mo ten gapot bandog ko. Kat sumangpet nga nakainom iti arak.
Saan mo pa'y ngarod amo no asin no ti kaayan-ayat na. Kadyak pa'y ngarod amo nga da kaayan-ayat na nanang. Kat siyempre kadyak amo no asin no. Kada kayo nanang. Amuyo ka din no asin no. Inyam amo na kadi kada kayon. Ay, saan na pa'y nga formal nga inyam amo kanyak. Angim na bayag ngam amo kon. Diyay kaayan-ayat na. Asino? Asino ka diti kaayan-ayat ni nato nanang? Ni Blessy. Anya? Ni Blessy nga sigod nga kaayan-ayat mo baraw. Ni Blessy? Wen, kaya mo kakat no na ibagana kingkan. Adamatan sumagmamano abulan ka no. Nga agayan ayat dan. Saan ka di nga nasakit tinaka mo baraw? Nanang? Gaputa mo nga sigod nga kaayan ayat mo ni Blessy. Ang nagsina kayo gaputa. Isuna, intuloy na ti panagadal na iti kolehiyo. Kasi ka, nagtalinaid ka dito lugar tayo. Nagkit-kita na kano ijay pagadalan. Ijay syudad ti Santiago. Kat ijay kanon nga nabuo ti relasyon da. Baraw, agpudno ka man kanya. Adda ka di pala panagayat mo kini Blessy. Nabayagin nga nalipatak ni Blessy nana. Ibagam ti pudno baraw. Kaya kayat nga addan to problema yung agkabsat. Ulitik nanang. Nabayag nga nalipatak ko ni Blessy. Nukasta. Awan to nga ron ti agbalin nga problema kada kayo. Anya ko mati agbalin nga problema nanang. Kat amangan no da palarik nam ken ni Blessy. Kat sigod mat nga kaayan ayat mo. Awanin ti maramidak nanang. No isudan ti agayan ayat. Masapol nga aklone. Takas ti ko na. Napukawen anamin pinsan iti panunot ko. Di makiayan ayat pa iti sa bali. Saan ka kumamat ngagsasaot ti kasta abaraw? Ikam tumot ti gundaway tabagin nga agayat iti sa bali. Diya ka mo nanang. No dumting tumanday ta nga panawin. Dumting tulat ta. Munakar nga manganin ang baraw. Urayam latangor ni ading mo, no kaya't mo akasarita. Ngem ulitik Sapay kumata, awan to ti problema yung agkabsat. Gapu ken ni Blessy. Inururay ka nga talaga ading ko. Apay ka di manaw. Kaya't kangor nga kasarita. Ay, babalin ka din ngayon doon bigad latan mo, ano? Amang awan tuman gundaway ko nga makasarita ka. Uri tabasit mo laing tibagat. Anya ka di tayo, ano? Alay bagam latan, bayat nga raprapin ko timangan. Kati naktumatin maturog, naktumatin ginanan. No kaanumot nga da trabaho mating ko. Itamot nga naadang kay tibisyo. Hindi, manong mat. Di ba na giniinom ko iti arak? Saan ba't unay nga nakaro manong? Anya nga saan, ading ko. Halos rin nabii ka nga maladaw nga gawid. Malpas si trabaho. Agdiretso kamot kadagita barkadang na paman makininom iti arak.
Gagangay lang dito manong, tadyak mat na ipapasta. Impamaysak mat edit panagadal ko, Jason na Santiago. Saan mat nga nagibarbarkada idi. Tinungpal ko ti karik kada kayo. Ngayon pamaysak ti panagadal ko. Tapno sana masayang ti sakripisyo yo kininanang kanyak. Wanang nabayag nga guburakan awan samot pa tinururnong mo ading ko. Kasti ko nakmanong. Ipapapas ko pa lang aron. Ipapas ko pa lang dahil gidihang ko nga nararamid, idi agbasbasak ti kolehyo. Itatalaan mo't nga ramid. Sana bali, saan nga dumawdawat kada kayo niti kwarta. Bukod ko mata kwarta, ti pagbartek ko manong. Saan nga dahi tati kahit ko asawa natin ko. Gagangay lang nga. Matanagan kami mutking ka. Ay, saan na ka baka danagan manong? Kasano? Da tayo limutan tabagim. Tasalunat mo. Saan manong? Si kamot, di ka madanagan manong. Saan ka ito nga paayan kay ninanang? Italaing mit nga kastuya, kit pagustuhan da kuma. Promise. Agsimpa akto matin. Ha? Saan ba't nga itiag nanayon nga kastuyak manong? Nang runa ito no, intunuan niya. Ito no, agasawak ton. Ha? Uwen manong, di kayo madalagan. Ijak to matin, ti aginumi ti arak. Ito no, adan pamilyak. So nga pagustuhan da kumalatan. May sapay deta nga kahit kung pagsalitaan tahadin ko. Naimpudno kanya ako ni nanang. Nato. Manong. Impudno amin ni nanang kanyak, may papankada kayo, kini Blessy. At da ka di kahit mong ibaga kanyak, adin ko. Nabayag mo nga kahit kung ibaga kayong kamanong Jaklamin amo kasanok nga irugi nga ibaga kayong ka. Tamok, no kasanot pa nang ipatpatig mo kini Blessy, idida kayo tiya kayan ayat. Nga nagsina kayo, gaputa saan mo ngayon patuloy ti pa nagbasam. Sabay ko mamanong, awan iti nasakit nga bakrang mo. Iti relasyon mi kini Blessy. Apay ko mga agsakit ti bakrang ko ading ko. Nulakit din ni Blessy ti makapagbalbaliw king ka. Ha? Nulakit di babae ni ti panakiasawam kini Blessy ket. Baliwa mo ti turong ti biyag mo. Ipamaysam ti trabaho. Kinti agbalinto nga pamilyam. Naragsaka kon para kada kayo. Pudno ka di manong. Uwen ading ko. Agiyaman nagnuwas na manong. Urela na bang aran diriknat. Nanabayagin nga kahit kung ibagaking ka. Ngim, jak amin na mo, noan nga ti agbalin nga reaksyon mo. Nasaya at matbarok ata, nagsarita kayo ng agkabsat. Uwan nanang. Kahit kadi baga king kuana. Ngawan awan to pulos di agbaling nga problema kada kami. Nulakid di. Balbaliwan nan ti ugali na. Numan na da plano na makikalay sa akin ni Blessy. Naragsakag to para kadakwada. Nulakid dita.
isunti pagbalbaliwan na nanang. Nasaya at ano kasta baraw. Alakit agyaman aking ka. Tasipod pa ila ide. Ti pagsayaatan ti biyag ni nato nga kabsat mo ti panpanunutam. Nga ipang pangrunam pa'y isunan ngam itibukod mo nga bagi. Iso nga, isapay kong mabaraw. Tagbalbali tumutin ti kabsat mo. Sapay ko ma, nanang. Sapay ko ma. Biliba ka talaga king ka paring Narding. Pare. Uray no amom nga ni Blessy ti kayan ayat ti kabsat mo. Awal laking ka? Andi ako mga ti reaction ko pare. Kat, siyempre agad. Nabayag nga kayan ayat mo ni Blessy idi. Uwin pare nga. Nabayag nga panawin day giant. Nalipat ako ni Blessy. Kasla tala di agam amo pare. Kasla mo la di maibagbaga kanyak ti kaririknam. Ha? Aging gaita, amok nga napatigpela ni Blessy king ka. Sigurado laki di nga nagsakit tinakin mo, hindi na amam. Ha? Saan ka makapaglibak kanyak parang Narding? Nakaanula ide, nagiinom tayo. Man-mano ka man lagi inom. Nung makainom kay ti arak. Maisawang mo nga maisawang. Tinagan ni Blessy. Saanin pare? Saan to nga mapasamak daytan? Nang runa kat agayan ayat dan kininato nga kapsat ko. Ay, unay mo't tigasat mo pare. Sikatin ang pagpabasa iti kapsat mo. Nga isot rason no ape nga nagsina kayo kini Blessy. Sakit ita. Isudang mo't ti agayan ayat. Awan tinasakit abakarong ko pare. So nga santan nga pagsaritaan tayo pa. Santan nga pagsaritaan pa day jay. Alaw nga ron. Kitsapay ko maa. Pudno nga awan to tagbalin nga problema yung agabsat. Awan to pare. Awan. Tinawagam ka din ni nato. Wala nang. Agawid ka nun. Ay, nasaya at no kasta Nabartek nga tamanan. Medyo. Kilumot pa nagsauna itanyam. Tibat pagmayata naging kwa na. Uri no makainom. Nakasarita tayo. Malagip nanto nga malagip. Alakit nasaya at ba't ano kasta. Ay, bareng ano manugot iti ijaya taking kwa na isingasing ta. Na bareng isun ti pagbalbaliwan ti turong ti biyag na baraw. Ay, at ti gaya man, simbang pweten ni nato. Ay. Dagbay na nang. Manong. Ala, umay ka dito, masidig ka man nato. Happy ka din nanang. Kaya't nakakasarita ading ko. May papanitian niya manong. Agtugaw ka ta. Naskin nga kasarita da ka kininanang. Saan ka di nga mabalin ngayon to no bigat laengin manong? Ay saan anak ko, naskin nga itang kasarita dakan. Di dakan to man makasarita no bigatan. Ay, anya ka di dyan nanang. Manong. Ala, siyakon nga ro ti mangibaga, Narding. Sige nanang. Anya ka di dyan nanang. Nato baraw. Madanagan kami kini manong mo dahil ti mapaspasama kitibiyag mo. Ay, naapan niya ka ba't pagdanagan yun nanang. Nagsarita kami kini Manong, may papandat yung abanag. Saan ka ni Manong? Kakunakmat ka na kayo. No, kasto man, makikita yung kararamid.
Saan tong agnanayon dayto eh? Wen ang inton kaano nga raw. Ito no da pamilyak nanang. Ijak tumatin ti aginumi ti arak. Uminumak man ngem sagpaminsan to laeng eh. Angem kaano nga raw. Urayan pa ilang nga daw dakas na mapasamak king ka. Anya ko mati dakas na mapasamak kanyak nanang. Barok, ading ko. Denggem pa lang ni nanang. Adala ang isingasing na king ka. Manong. Wen, pudnuti ko na ni manong mo. Anya ka diti isingasing yun nanang. Ibagayo ko man, katne. Mabisina kon. Ala, mabiit la dahi ito'y baraw. Iyan tangay. Tawan ka no mati problema kini manong mo. Iti pa nakirelasyon mo kini Blessy. Kat ko nam kinkwana. Nagkari ka. Nga idjamon ti pa naginom mo iti nalabas. Ita pa nagbarbartek mo iti rinabi eh. Into no adan pamilyam. Into no adan asawam. Wen nanang, naibagak kin manong dayta. Saan ka di manong? Wen ana ibagam kin ko ana. Angem, di mi ammo no inton ka ano nga mapasamak dayta. Kat? Ryan tayo nanang. Anya nga tano. Ijaya mo ti panagkalay sayo kin ni Blessy baraw. Ha? Uwi na din ko. Anya nga tano, awise mo ni Blessing agkalay sa kayo. Yan tagay damad trabaho yung adwan. Ay, abiga natin yung kadimanong. Ay saan mit nga tapenangganat king kabarok. Kaya't mi nga ron nga agsimpati biyag maon. Kan maurnos kumamat ti turong ti biyag maon nga saan nga kasta nga agin inumlat yung ubram. Kaya't kuman di magikalay sa nanang. Awamot pa iti naurnong ko. Nakasta pudno ti kunak. Pudno ti atap ko. Nga uri no nabayag ka ngagtabtrabaho. Awam pa iti naurnong mo, ading ko. Awam pa manong. Deti kunak nga rod. Ipapas ko laeng med. Deti kinabarok. Tasaan ko mat nga nararamid na ito. Di agbasbasa. Gagangay nga ti may mabusbos ko tig sweldo. Uminumak nga rod. Umaalak mo sa paminsan. Naitati ko na ako. Kaano nga rod baraw? Kaano nga rod dyan ti agurnong tapno makapagkalay sa kayaw? Diyan ka muna nang. Denggam ko mga amin ti bagbagami ading ko. Aging ka nga di mo isarding deta panagin inom mo nga nalabas. Awa na. Saan ka ito nga makurnog? Aman, makurnog at tulad naman. Sandak ang pakadanagan. Ala, manawang kay Pengarod, tinakmangan, at mabisina ko. Narigat nga agbayso nanang. Tao mo't pagayam urnong na. Amangan no, grigat dan tulaeng no, di tapay nakasagana nga dua. Ay na. Diyos ko, ay problema man dahitan. Ni nga ta, Blessy. Ha? Apay ni Blessy nanang. Amangan no, adamot urnong na. Di kayo sawon. Ni Blessy ti aggastos iti panagkalaysada. Sana mabalin nanang. Kababayin mo't kadakwada. Kababayin ti partidos na. Nasken nga ninato nga lalaki. Ti aggasto. Anya kasano nga raw. Kit awamat ka no ti urnong na. Anya nga tanong kasaritak ni Blessy.
alukuyin na ni Nataw. Di ba't lang pagsayaatan na, uray saan latan nga bungga ti kasarda, basta agkalaysada, tabaring no ison ti pagbalbaliwan ni Nataw. Alaga di padasyo ananang, ipadasyo lang nakasarita ni Blessy. Pare. Oh, pare. Adani na to jarwar. Sapsapulin na ka. Ha? Di na to? Oh, ni ading mo. Apay. Kasarita na ka kano. Amo na nga madamat trabaho. Malaking kabitin ha. O regat awan mo di porman. Baka nasisita ti ibaga na. Ala, sige, pare. Baka amo ka pala dito eh. Sige, pare. Anyang nga tati, ipaganin na ato dito eh. Tadi nala na urayin nga nakawid ak. Itama lang nga dinanonak dito trabaho. Aday sunod dyan. Ano? Wine, kumain. Nimbagal daw mo manong. Nimbagal daw mo at ading ko. Ape nga daka dito eh. Kuha manong. Kahit ka kung mga makasalita. Ha? Ape di lang makauray na ya. Makaawid ak. Tagsarita talat ako madyabalayon. Baka no di tanto agrana manong. Taapay. Saan ka man nga agawid na dagos di balayon? Kalpasan di trabaho? Awan di trabaho kita manong. May isa. Ada kami nagawis nga barkada. Ada kami jamming minto numalam. Amang ano di kanto makasaritan ko na. Ha? Sige. Agim apagbeat laeng saan ko pa nga break. Ginundawayak lang tawan ni Forman mi. Sige manong. Sambat ki di nga mabayag dati ibagaking ka. Anya ka di tayo dyan. Kinasarita nak ni Blessy manong. Anya. Kaya't nakanumutan ngagkalay sa kami. Kasti singasing yung kininanang. Kahit. Edi, nasayaan to kasta. Wala nga man ta problema manong. Anya ti problema, ading ko. Nakababain mo no, isuna ti aggastos, ti panagkalay sa amin. Ngamin, ada urnong na. Kiti baga na ang isupela taggastos. Ang jackmot kayat. Anyan tula ti masao ti partidos nan. Katabi ngamin nga di ka nagururnong. Ni manong, among matirason na. Jackmot pa ininamnamang agkalay sa kami. Agurnong ak kumapay lang. Ang imtigmat kayat nan, agkalay sa kami. Kahit mo ka din agkalay sa kayon. Kahit kumot, manong. Ipatpatid ko ni Blessy. Kinpatsik nga napudnumot pa nagayat na kanya. Di makadakas. Awan mo ti paggastos ko iti panagkalay sa amin. Kahit. Anya nga ron ti aramidin mita. So nga ron ngayon mayak manong ta. Amok nga sikati at daurnong na. Ha? Baka mabalinak nga pautangan pa lang manong ti gastusin mi nga agkalaysa. Uri ta saan mat kabungga ti panagkalay sa mi. Simple laeng. Bayadak tumat lang manong intong makaurnong nga. Amok nga dut urnong mo. Saan ka mat nga nagastos manong? Kuha. Sige. Talaga manong? Uwen, sige. No, isuti ko na. Tulungan ka. Pabuludan ka iti kwarta. Nga gastusin nyo, iti panagkalay sayo kini Blessy.
Nay, itaman lang nga nagawis ka, paring Narding. Ah, manulay nga gawis ka't inuma. Duma, pilpilitin da ka lang. Uray da kami ti aggastos, makadwa da ka la uminom ngim ita, inawis na ka mismo. Ada ka di problema pare. Unay ta nagunag nga sinaay mo pare. Naunag sa nga talaga ti problema. Ha. Ibaga nga, abangan no, matulungan da ka. Kuha, pare. Agkalay sa ngaminin, danato kini Blessy. Anya? Saan ka ding awan tinasakit a bakrang mo ako nam? Aklune pare. Ada pala riknak para kini Blessy. Dey, tati kong kunak pare. Kunak tubay kat. Saan nga basta-basta nga mapukaw mo ti panagayat mo kini Blessy. Alos isulatan sang ka-istoryam no makainom ka. Kat aklune mo na pare. Naisuda nga rodin ti agayan ayat. Ang imsaan nga dito ti pagsakitan tinakim ko pare. Anya ngay pare. Siyak mo ti aggastos iti kalay sada. Anya? Uy. Bimulod kanyak ni nato. Ngamjak lapatsin nga bayadan nanto. Ken saan kumot nga kahit nga singirin. Isungan tinag. Nga siyak to ti aggastos. Iti pa nagkasarda na ato nga kabsat ko. Ken ni Blessy. Nakakaiso na nga babae nga inayat ko kinayayat agpilain. Unay detan. Nadagsen nga talaga ta problema ang paring Nardi. Ang imawon ti maitulong ko ka deta. Jak amo no anyat ibalakad ko king ka. Iso nga ginom talatan. Day, ada ka magkaya man, Narding Barok. Una nang. Nakainom ka manan. Ay, si kansamat ti simublat kini ka ading mo. Simublat ko na kumaangam. Aging ka itaawam mo't pa'y ni nato. Anya? Awang pa ininato ko na yun, nanang. Wine. Di ko ani nato lati problema. Ang imita, duha kayo mo ito nga agbarbartay. Sabi nga bing agbarbartek pa lang kat si asawa lang arutin, nanang. Magitsak man amok yung kuwana. Diyak amo ka dahi nga kabsat mo. Dan makabulan nga sipod nakikalay sa. Sipod nagkasawa dan kini Blessy. Ang imdimit pulos nagsardang itibisyo na nga pa naginom iti arak. Sa dinorte ni Blessy. Ay na. Nagawid manen adyabalay da. Tisaksakit tinakam na. Pigilak itay angem. Ipilit na might. Ay naagapad ang tumanan sigurado. Mapantuman sukunin ni Ading Maun. Angim din tumudlat tagbaliw. Awan di maramid akong kadayta nga banag, nanang.
Wala di ka mo man maasahan nga mangbagbaga iti kabsat mo nagbalin ka mo nakasking kwa na. Sipod mo't iti nakikalay sa kabsat mo. Agin inom kamot iti arak. Pangikat la di bandong nanang. Pangikat ti bandog nga. Saan ka matakas ta ide? Mabanda ka datan nanang. Awan mo ti dagas nga raramidek. Ay na, deta nga rod kabsat mo ti problema. Ay, no Diyos ko aya. Iyad ada yung apaw. Sabi ko mataawan ti dakas ang mapasamak kong kuwana. Namunakad na eh. Ingatang damot iti motor dati nakwartahan da idi kasarda. Nga ison ti ususarin na nga mapanagtrabaho. Ay, dan ti nervyos ko agbot motor motan nga rumwar. Agmotor nga agawid nga nabarbardag. Paano lang tananang? Ay, damot na nagam ni nato. Kaya na di baginan nanang. Nay, nasaan matakas tati sa iditi kabsat mo? May sakamat nga problema kaon, narding. Dagsang sangit namang mangi ko. Sakit blessed ay jay. Dayjay parangan. Blessy? Nardi? Aping agsang sangit ka. Ibagam ko ba kanyak? Wala problema. Ningarod na to. Awang ka di pa ni nato. Awan pa nga ron. Pinakawan ko lang nga ron itayan. Nagkaringan di nanto ulitin, hindi raramitin na. Ang maging gaita, awan pa laing. Napanman nga ta nakiinumin Sakmat ni Gaga, sakbet ni Tanga. Pinakawan ko mat, namati agmat, katong palin na ti Karina. Kasano? Jakmat kayat nga. Agsina kami. Jakmat kayat nga. Jakmat nga. Nga niya. Jakmat nga ipasngay ko ti anak kong awan ti ama na. Ha? Anya? Masikog ka, Blessy. Uwin, agdadagsay na. Adan talo bulan. Isong pinakawan ko manan ni nato. Isong inikak manin ti gundaway na hangimawan latamat. Awala tamat ipagbaliwan na. Tulungan na ko manarding. Ha? Anya ti maitulong ko? Kasaritang ti kabsat mo. Kasaritang ni nato. Itataadan ton anak mi. Sarding na kumandit na panagininom na iti arak. Katni, kastaon ni man nervyos kon. Aglalo kat nakamotor met ka rodin. Ay na Diyos ko. Ang mga nadadaka sa mapasamak iti anak ko. Ang mga nadadaka sa mapasamak iti sikog ko. Pangasim manong narding tulungan na. Tulungan na kakasarita ni nato. Apo! 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 Sino ita? Ay, tata! Tatalando! Sino si Kamot Gayam, nardeng.
Ay, unta ta. Eh, nagbakasakali ak lang. Nakaringkay pa eh. Ay, apay ka day. Nagsara ako, nitistor ko. Gumatang ka. Ay, saan tata? Sa ludsudik ko man oh. Dito yung nga naginom da nato. Ha? Ay, saan ba? Ay, sa bali siguro at naginuman na. Saan nga dito, store ko? Ha? Sa dinungat ng harot, tinaginuman na. Ay, saan mo lang nga dito itipakin inuman na? Patasim nga, di kiti barkada na dito sa dito bangin ng sityo. Alang nga rin. Yaman lang tata. Eh, awan di ang yaman na. Ay. Eh, Manong Narding. Eh, sinda na. Eh, siyak dito yung Manong. Oscar dito, Oscar. Oscar. Ay, agyaman lang ta. Nakita ka Manong. Eh, apay. Eh, umayak ko ba balay yo? Anya? Apay ngo may kadyabalay. Ading ko. Eh, ada ko makahit kung ibaga kata kayo Manong. Ada na patig ni pakaamok kata kayo. Ha? Anya day jay. Saan kay ko mga mabigbig la Manong Narding? Ha? Angin. Anya di jay, Oscar, ading ko. Na disgrasya ni Nato Manong. Ha? Anya? Uy Manong. Balak da ko matim agpasentro. Angim nakapatpataray. Anya? Nakadung parti aso. Timlayok ni Manong Nato. Ha? Sa dinorte ayan na. Ada pala dyan Manong, asa si Kasunda. Angim man niya. Awanin Manong. Anyat awanin. Anyat awanin ading ko. Awanin ni Manong Nato. Awanin ti kabsat yu Manong. Anya? Natayin ni Manong Nato. Saan nga umang angas Manong? Anya? Saan? Diyos ko. Nato, ading ko. Nato. Anya nga ro ti planom itan. Blessy anak ko. Nanang. Saan nga po nga awanin day di ating ko? Kat patpatalawid na ka dito eh. Usto ti ko na ni Narding. Nawaya ka latang nga naud dito eh. Yan tangay. Asawa mo day din hato. Angin. Sapay kumata dito yung munton nga. Ipas nga iti apo ko. Uray tama, so magmamanon abulan nga awanday din nato. Bayam nga tulungan na ka nga makalipat iti napasamak, Blessy. Pudnuti ko na ni Nanang. Nawaya ka latang agyan dito eh. Lalaki di okay king ka. Tapno da kami natang mangkita king ka. Bayat iti pa nagsikog mo. Agin ni mabulan ton ti sikog mo. Delikado ti sitwasyon mo. Ninsamot lang nanang mo ti kadkadwam no ka jabalayo. Ang mga no di nakakabailan nga istimaran. At least ni Nanang napigpig sa pailaan. Mabain na kaming kada kayo. Anya ko mati pagbainam anak ko. Awan ko mati pagbainam. Taawan ti sabsabali ka datayon. Lukas na. Okay lang kada kayo. Agyan kami dito eh. Agyan kami iti agbalin nga anak ko. Okay laeng anak ko. Kayat mi pay
Naragragsak kami, kinataltal gitirik namin no adda ka dito. Ken uray met ninato sa dinuman ti ayan na ita, da itamot sigurado ti kayat na nga mapasamak. Tadi na kayat nga maiyadayo kayo nga aginana. Di na kayat nga da mapasamak at madikada kayo. Agyaman ak lukas tananang. Agyaman ak narting. Awan diyan yaman na. Kasti ko na ni nanang. Awan ti sabsabali ka datayon, Blessy. Pasit kan ti pamilyami. Ken saklot mo, ti agbalinto nga kaanakak. Bilibak ka talaga king ka pare. Pare, bilibak ti kinaibtor mo. Ha? Gundaway mo kumaday tuyay. Balo mo ti ni Blessy. Anya di magbagamot parang. Kit, nawayan ni Blessy. Uray pa'y numasikog. Uray no sikog na. Ti anak da kaday di kabagis mo. Awan ti amo kadakis na. Tila daman nga bagbagamot pare. Ay, apo aya, amok ti rason na pag-ininom ka. Di mo maipik sa tirik nam. Siguro kahit mo mait. Mabain ka la siguro. Anya di bagbagamot ka di pare. Di ka makawatan. Ay na. Amok nga amom ti kahit ko nga masawen pare. Gundaway mo deto yan. Dapno no ituloy mo. Dahil di ayan ayat yo kay di Blessy. Hanya. Nakainumak ng imbes nga makaturog at ng saan. Panunutig timbaga ni Paren Ben. Pudno ka di timbaga na nga saan ba't nga dakas no? No bilang laing ta. Tutupak. Tibalo day di kapsat ko. Hey, madi. Anyan to lagi ti panunutin ti taon. Nga sinublat ko. Hey. Ay, tsak makaturo ka talaga. Eh, sino ita? Sino ita? Ha? Narding. Blessy. Mabaling ka di nga kasarita ka. Saan nga peso dito eh? Taga-inip la dito eh. Saan ka nga tag-inip, Narding? Anya. Ang imaapay nga da ka dito eh. Apay nga simrek ka dito silet ko. Saan ka makaturturog? Ha? Di ka nagpaiswan na. Mano arabiin nga jak makaturturog. Anya. Sipon iding gawid na. Nga gawid di balay mi. Kasla nagsublit ha? Kasla nagsubli matip marikrik na king ka na. Anya. Pacheck na ti panangigawid mo kanya. Nga agawid di balay mi. Ti panangalukoy mo kanya kagtali na edito eh. Gaputa pagayatam. Gaputa kayat ko launay. Anya. Saan mo ko mga igawid ti Riknam? No adaman Riknam pa nga nabatbati kanya. Narding. Saan mo ko mga igawid? Palubusan ko ma. Angin. Naala sakit kitan.
Blessy, anya. Anya ka di tinaalalas nga kitain. Ti baybayan na kami. Ti agbalin nga anak ko. Ti agbalin nga anak ko. Nga awan ka batangan mi. Taawan met tinday din ato. Ha? Naalas sa kita. Naalas mo't siguro nga kita no. Dumakkel to ti anak ko nga awan ti amana. Ad-ada ka di nga napatid keng ka ti sawen ti sabali nga tao. Ngem ti maaddaan to. Ti mariingan na nga ama. Ti agbalin nga anak ni. Ti agbalin nga anak ko. Narding. Uri no. Nagsinatay di. Uri no inayat ko ni Nato. Nakabsat mo. Amo ti Diyos. Nga sana pulos ka na pukaw ti panagayat ko king ka. Blessy. Inayat kay nga duwa nga agkabsat. Kat gaputa awanan day din ato. Mabalin mo na bugbukudan ti pusok. Please. Blessy. Saan na nga padalos-dalos? Di mo ka di malagip. Dagiti panawin nga. Nakaragragsak ta. Sikat damo ka lalaki nga nakatagikwa kanya. Saan ka di nga nasasaya at no si kamat laing ti maudi. Ang Blessy. Sika nga nang ipaayak idi ti kinabirhen ko. Sika matla ti pagtungpalat. Nga agbaling nga takaw nga katakunay na ko iti tungtalbiyak. Nga bimalait laing day dinato nga kabsat mo. Awan ba't ti amo kadakis na nato anarding. Ay, maburburiburan ti panunot ko. Diyak mo ti aramidek, Blessy. Palubusam tirik na. Palubusam. Blessy. Blessy. Pakawalan na. Diyos ko. Anya man di mapasama. Pakawanin na ko ma. Nato, sa dinuman ti ayan mo ading ko. Pakawanin na ko ma. Blessy. Blessy. Di mo ka di kayat. Nga sikat imang ituloy nga mang sibog tibin ingay mo laday di kapsat mo. Tapno na lang tuntumat lang. Yan tangay agkadkadara kayo. Agkadara kayo ba't kinato? Awan ba't tinakas na? Makamuditan. Pakawalan nak na to. Pakawalan nak, Diyos ko. Agsikik ka. Medyo dakil dyan mo na. Sige. Basta. Bagot ko ti may nga gurong mo.
Blessy. Narding. Blessy. Narding. Blessy. Aglalaok tinariknak kaday di nga gundaway kasinyong kastaunay tiragsak ko. Kastaunay tiragsak ko gaputa. Nariknak manen tinagayat ken nariknak met ti panagayat ni Blessy kanyak. Ngayon makonsensyaak gabuta ore kasano ket kasla panagriknak ket lipliputak day di kabsat ko. Ken ti maysa gabuta jak ammo no anyat agbalin nga reaksyon ni nanang no bilang laeng tamaamuan na ti relasyon mi kini Blessy. Pinagtali na edmi nga limed ti relasyon mi kasinyo. When adda mapaspasamak kada kami kini Blessy ngem limed laeng saan nga amo ni nanang ken saan nga amo ti sabali nga tao no di ket da kami laeng kini Blessy ti makaammo. Tunggalawan ni nanang iti balay wenno tunggal nakaturugen ilibas mi metten kini Blessy ti agpapas. Ita 8 bulan ti sikog na. Aging ga ita ket masansan lata ti panagsibog ko kaday masansan lata ti panagsibog ko iti bini nga inmula day di kabsat ko. Ngem di makadakes makonkonsensya kami nang runa no kalanglang mi ni nanang nga awan na pulos ti amuna iti mapaspasamak. Kaya't mi kumakasinyong nga saan mi nga ilimlime den ti relasyon mi kini Blessing di mi amod no kasano mi nga ipudno kini nanang. Di mi ammo no kasano mi nga ipudno kadagiti naganak kini Blessy. Amangan no dakes ti kay ipapanan kini nanang tinagbalin nga desisyon mi. Balakatan dakman kasin pangaasiyo no da kayo man ti adda ti sitwasyon ko. Ipudnuyo kadi wenno pagtali na edenyo latan nga limed ti amin. Wenno kasano kadi nga ipudno, kasano nga ibaga kini nanang nga saan nga maluksaw, saan nga agsakit ti riknana. Ay. Dahito nga rod ti pakabuklan ti pakasarita agkasinyong nayunak kumapay angem karuruwarlan ni nanang. Kat siyempre, gundawayak manin ati agsibog. Kala, kasta nga rod. Sabi ko magad addan na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag dati nga pakasaritaag. Kat sabi ko kat may kanda kami iti balakad kini Blessy. Agyaman aking kakasin, ti anos ken laing mo anang urnos, ken nang tedbiag na di apakasaritak. More power to your program. Aguri ka, malmal pas dati surat ko. Umay kan akit, baka adan to ni nanang mo. Umay kan, may kagsibugan. Uy, malmal pas yun. Oray naklata di silid mo. Inak to itrangka, inak to ilakjeri daw. Tap, no sigurado nga, awan ti pakastre. Umay, paspasam. Di ka kadi pinalpas dito surat mo kin kasin yung saan nga ron? Nakadigos ka? Win. Ala, paspasa. Win. Agpakadak lang. Tuy ag problema apagayam mo.
Narding, iti Quirino Province. Oh, kita. Umayakon! Umayakon! Umayakon, guys eh! Sino pa rin?